Alumni ba skuru ya Kieiya Primary batongoretwo ni Daktari Mary Thamari ni bagunite anabara batiuciumba ba skuru na mubango yo Livestock banking yurayo kweyana ngere kiri anabara kenda batethuka nacio na kinyangere iguna muciari na njira ya kureta school fee ya wiki mwana skuru rira akathire kirasi kibinana ni mubango batethere tunia sore bakuma Canada tuyao no ntubwa project tuita Livestock banking na Livestock banking project tuambiririe with a few friends utethia twana toto tuciumba sana twana twale no twana twale twithara twina changamoto nyingi sana ituma bakaremo wita skuru so twana tuka kwaya na mburi ukaka na mburi kana kaere kaka etaka ciarane kenda mwankare ka kinya sanda 8 kethiro kana getete secondary kethiro ikakuita jimbesa cia kuita secondary mburi kethiro ro ciarana alafu bayukie bedie alafu bone mbesa cia wita atia cia kwendia mwana skuru. Tuona turi alumni ba Kieiya Primary School ni bwega sana twethire tukicemana ciana na barabangi ba kuthomera skuru no ntubatu turi alumni ba skuru itu tukumenya challenges kana mathina yara yonthe na baba kulukira actually twina evidence twina itukumenya area yonthe ko itukumenya mathina yara na baba kulukira na nikia tumio kuona alumni bamwe like ya Dr. Mary akiomba kwita akethwe na sore baba kuma Canada na bakeya bakomba kwitha baina this goat banking ori umire na kwa mutaratara yo batira yo kura na weta na mbere nikenda utira ne bokuria ntora muna muciari rira akwa nenjire moya wikira mwana na muciari moyo nonto orira mwana thithia boya kire skuru na kuata maximum ya thatu kire kraske binana kinyawe no monka ethira kiewa ngere kana na mbori na ngere 90 na last year 2022 na 2020 twayanire mburi oyana at different times of the year. Na so even in the time that is coming, we hope to make this livestock bank grow on and on, so that in our community we have resources, livestock resources, so that anaba na siaribo bakedrobe na kantu kwa kuwa ibari kantu in terms of livestock. Ko reward tuana tora tukulokete KCPE. For example, kinyake tuana tutu yako tutura tuale turari na 300 marks and above. Na taruwete for each girl who gets 300 and above, they are going to get a goat, no matter where they come from, to reward them, to motivate them. Na kiri aciari amwe na baraba mukirite ngeri ne bawete batethuka nacio no ntubasimenyera na siki anabo skuru ya secondary akamwaleka ako kawa mburi ye keta wanjo entinyari inkuibwa sana bogwethibwa sana asanti no ntubomba mburi embombo memenyera nde emutethie nde muthomethi bwea mandramu mase atharimwe sana mandramu mere atharimwe muno no ntuboto yogiria turi aciari ba skuru bakieiya atoyogiria kanya goto amburi no ntumburi ya nyoto kaendia rende twaendia kana skuru kathiria gucokeria ngai nkatho kinya no ntubwa ututuria moyo na kinyo turetera Canada bakeyotethia na betu Ninkubera nibwo ntubompa mburi ndathirite class 8 this year ndaye wa mburi ora ndawete maximum na thatu asante Nkiripoti Ramiro TV kuma Kieiya Primary ireri kangeta One Day Gembe Central mbita mukiri onkonja